سروی پرسه و زیادتر و پیش هاتان که به تایبەتی جەژن چاوا دکارێت ببیتە دەرفەتێک بوو نەهێمانە کێشەیەن سیاسی به تایبەتی ئاشتەوایە جواکی و سیاسی ژێ دکتۆر وعدی مزوری شارەزای دەستوری و شێورمەندی یاسایی یه پارلمانی کردستان ژێ دهۆکێ میوانێمەیە دکتۆر وعدی گەلێک بخێراتی سەرچاوە بلا دەستور ببیتە حەکەم ئەوە تێتە چواتەیەک و حتا نوکە 21 ساڵێ سەر ئازادی عێراقی دەرباز بوون قەت بۆ کێشەین هەولێر و بەغدا دەستور نەبووە حەکەم ئایا هیچ یەک هەیەش ئەڤروکە پێوە دەستور ببیتە حەکەم؟ بله دم باش و جشنات پیروز بید توی همین خلق کردستان و هر صاحبی دارم او جشن ببیته کتایی همین نخوشه و نهامت ناف ملت کرده راستی کارسات يعني ام بحثي هندي بكين كو دستور بتجربه كرن يعني دستور بيويستا كو بيتا كمرجع بو همي كيشه وجرفتت ناف ملتي دا وكو امزانين بالاترين ياسات ناف هر ملتكي دا دستور حاكمه وضامنه بو هر مافكي بو هر كيشكي بو شارسرنا كرنا هر كيشكي بداخه يعني العراق دا برواجي بيچندي هميه چپ بيبر نماينت عراق دا كوبيجي عراق دولتك راستقينية خدان سروره يعني تبرد از بيجم همي دولتا تمرجعة كي هي تدزفر يوي مرجعي اگر كيشك درزبو او مرجعة خدان بريار دبيتن او بريارات تبيا بيجري بيبكن همي لاين بلت عراق دا تنظاني قستا كيبكي يعني هر كيشك درز بيت تبيا تبتشيه يعني هند بيجم اتفاقات الجير بجير قال هند لاين السياسي عن هند لاين نيت فرمي اما دكاريه كي بكي زمينه كي درز بكي يلا بشي كو ولي كي حكمت بريار بدات سر بچنده يعني وكو جناب تجي اما جبي كري ابد چندين ساله او دستوره برانيا خلقي عراقي دنگي خل سروي وي دستوري داي بل بداخه وحطا في لحظه جي انتقائیه که گلک آشکره یا هیئت جبهه کردنوی دا دیگه دستوری دا او خالد گریدای هرم کردستانی به بیجم درباره ماف هرم کردستانی نهاتین جبهه کردن پترش نوتش صدی حتی به لحظه جی او رجاهات جبهه کردن جب لاوازی هات جبهه کردن يعني هفيدارين يعني دستور ببيتا تاكا مرجع بو همي كيشا وقرفتت ما بني هل چند وكو اس بيجم وكو تاكا كس وكو راوبو چونا من قلقا بزحمة عراق احتكام بكت سر دستوري چنكو دستي وردانا كا دركيا ديارت كاروبارت عراقي دا عراق نخدان بريارة عراق نخدان بيجم ريفا برنا کار خویت نیا سر به خویت به چنده دا علی از بینم دستور گله کاب زحمت بیت جبهه کرد راست هند جارا ابن چاری به جبهه کرنا دستوری زحمت دکتور وعدی اگر این جبهه کرنا دستوری چنه بله وكو مقولت عراق نخدان بريال راسي سرور يا خويا اجداز داي عراق شانسي عراقي سر ورقه دولته بلد روي ديفاكتو دا چه سیمای دولت بونه نینه وکو من آماجه پیکری يعني تهمی دولت تمرجع کی هی تو دزبریه دولت کا هی مؤسسات الدولتيه انت حكمتها هي تو دزبریه بو ادبرده بو هر برياره کی بلد عراق دا افتشتت نابين يعني حكمته کوتایی بيجم قناغه تو د قسطاوي کی بري هنگي تبيت بچه دف هند لاين السياسي ديال بريني عند اتفاقات بقال بكي يلا بشيت حكمت البيردا بريارة كيف درخيتن سرباري وچندي وكو معامش جي بيكري دستي وردانا دركي جلكا اشكرايت كاروبارت عراقي دا دستور اگر هات با جبهه كرين ياشمه به حتا بقاوه چي كيشه و گرفت منبون وكو حكمت هرم كردستان قال جختا سروک وزیران مديت سروک بارزاني سرکردات یا سیاسی کردستانه اللي سر جبهه كرنا دستوري وشاره سر كرنا همو كيشيان بريا دستور وياساي آیا کردستان چاوا دشيتن عراق كو بريار ند دستي خدايا با اجنداين دركي کار دكتن نچار بكات كو دستور جبهه بكات كو زامنه پاراستنا مافين همو اولو بكاتيان العراقي هر وها پاراستنا
هيكلة فيدرالية العراق. پارتی دموکرات کردستان هر حوصا جناب سروک بارزانی سروک حکمت همیشه پیشنگ بوینه پاراستنا مافی حرم کردستانی مافی کردان يعني مدبت اما شب تشتكي بدم هرچند بو من خوشجي ام بحثي موچب كان وكو بجين امتيازك يانجي وكو دسكفتك بل اف موچهات دانجي دو موچه جلك خلق احتمال به زريب كان كو ابا عراق مناتا كان مكريش نيشكا كي افتشاهاتك النخر ابا بيغومان سروكي حكمتي حول دانا سروكي حكمتي فشار السياسي وسردانت وي الدبلوماسي ولي كرن كو حكمت عراق نشار بيت سربي چندي وكو زاني جناب سروك بارزاني رقمت معادلات سياسية دولي ويا محلي دا يعني همي دمان دا سركردت عراقي قصة جناب سروكي كان بو هر کیشکی بو هر چاره سریه که بو کیشت سیاسی هر حوصا بو هل بجارتنا لی ادویری دا عراق حتی وقابت بیاب ویچا بی نسح کتا هرم کردستانی تو هرم کردستانی بیجین او قوارب بو هرم کردستانی چه بوی پریکا دستور کی چه بوی نخیر هرم کردستانی هبوی بری هبونا عراقانی حکم تماشای دستوری جیب کن دستور وقتی هاتی دستور عراق 2005 هرم کردستانی نچه کریه یعنی دلالت هندی اگر بچن صح کنه ليه جاي مزوري نوكا حولك هيا راستوخونا راستوخو بهموار كرنا دستوري حتى اديرينا دن حرم العراق بهنا باكرن ياجي حتى ممكن نيتك نبهاقش هيا همبري هرم كردستان يجي دفيك فانيدا آيا ممكن اف هولين هني سر بگرن؟ ایمان خان ما او حولت هاتينا دانش لا دادگاه اتحادی و ما چتشتن يعني راستي اف بريار آن زنجيرا بريار در خسيديجي هرم كردستاني او تيگاه خويا تايبت يا حاكمك آن دو حاكمه ساپان دیل سر عراقی هم یو سر هرم کردستانی ما او چتش ما او هموار کردن دستوری نینه يعني ابا جلك ركاهاتن فيان انقلابا كي ان كودتايا كي ببكن سر بي دستوري قواره هرم كردستاني لاواز بكن نهيرن نشينا يعني تنانت هيزا تشكي جيب كار ان ديجي هرم كردستاني ونجاحت نينا ليه دماهيك قوناغ هاتن بريكا بيداد جهي ما اجي امسح كيني يكمي بريار در حق هرم كردستاني در شوي درباري ياسا نفط وغاز يعني تورد او اس في وصفيت دموي برياري كارسات كياساية ميجويا دسالات دادورية عراقي دا شنكو دقت دستوري او تجيري دايب مثلا نفط وغاز بجلك ترونو اشكرانه يعني مقاعدة كقانوني بشتى لا اجتهاد في مورد نص يعني نص دقكي ياسايي دستوري تي هي جلك يرونو اشكرانه ناچي بيتو تيجها كادي بديه ناچي بيتو تفسير كادي تبديه ليه ابي دادگه چو تفسیر کادیتر ولی کرد مرکزیت خجار کادیتر یا عراق الصاپان سر هرم کردستانی و دیفرا چندین بریار دیتر سر همان رباس پریبت شو ابا بديتنا من اباجي كودتايا كاباجي غورانكاريا كدستوري ده عراق نشيتن راستي خورائي او رابطن دستوري بكهرتن شكو اليات وميكانيزما تعديل دستوري جوهرينا دستوري دا ديار كدي او نشيتن سربيتشا في چندب كتب شبكه اشكرا بلكي بريكا داد جهي ياش مبياوان سربيتشا كتب اشلاي كدي تربا قالك او ياسايت بيويست دستور بيويست كتكوب در كبن حتى فقابي ندر كتير اوجي حكمة عراق دولة عراق شنبيجم سربيتشا دستوريا كريد در حق هرم كردستاني دا در حق عراق هم يداجي راسي اكبي بونمونه ياسا نفتو غاز دا هاي ياسا جريدا مجلس الاتحاد وحتى دماهيكي اوجي نوع سربيتشا دستوريا نوع بيجي نجيب جكرنا دستوريا افد فيري كيديشن بنيت يبزح متاجي يعني
مثلا نیا بصانه هي بو دولة عراق يعني ناشته سری بو حتی دو ماهی که افتشته ناراضی بون یعنی دولتی تارانده که افتشته جهات پیش ایجار پشتی او بریار درکتیش دادگاه اتحادی درباره یاسا هلبجارتن یعنی تیگشنکا هیچ رأی که دستوری هیک و هرما کردستان دیرج کمیسیون بلنده هلبجارتن عراق دیرج بریار سپاندین دادگاه فدرال عراق بشتن هلبجارتنان برای و ببتو بوی رنگی هی نبیتن و پارتی جی بجداریت ادابکت جاری مثلا هلبجارتن یا دیاره پارتی دموکراتی کردستان بریار خویا سر بچند دایک و بجدار نبیتن هلبجارتن که نیا دستوری نیا یاسایی یاسا که هاتی سپاندن سر هرما کردستانی کو رنگ بدانا خلکی هرما کردستانی تدا نبیتن ابد ویری دا هلبجارتن گله که بزحمت بیت کرن دمی دستشان کریدا لی ویری دا دبوما مینی تن هند میکانیزم دیتر بلا مش بیرنا که جی عمره به کمیسیونی چنا ماید اوجی دو ماهی کتن اوجی نشتن الا مگر اتفاق سیاسی هبیتن سر چاره سر کرنا هم میوان کشت گیری دا هلبجارتنا و ایکشوانا جی کمیسیونه و هر غوصا مثلا کوتایا تا دو ماهی که او کشت دادگاه اتحادی بو هرما کردستان پیدا کرد ادویری دا اگر هاتو لایان سیاسی ریک کفتن بجم لایان سیاسی هرما کردستان ریک کفتن سر چندی دیتنا من چاره سریع های شین یعنی ادویری دا بريكا سروكاتيا هرما كردستاني ادوير دا هند بريار التشريعي بدرخن درباري بيشندي وهالبجارتن بريفا مشيت سر اساسي بجمعيه قانوني چونكو او دا صلاة ياهات دان بو سروكي هرمت مادة 5 تياسا سروكاتيا هرمي جمارة ايك سالة 2005 دا اما تو پناي ببايا بو كومسيون عراقي او حال حاضر او امزانين تبيردا نيا سر بخوي حميت الشبل نيا سر بخوي وهر خوصل ديفوي بريارة دادگاه اتحادي درخستي در حق هرما كردستان كو صد ابد بريدا نيا دستورية وسر بيشا دستورية راسي ابد دستوردان كمازنة كاروبار هرما كردستان دا ابد كارسات كمازن پیدا كتت پروسيس سياسي هرما كردستان دا وجهه قبول كرنينينا نك تنها شداي پارتی بتنه و بلکوش دای خلکی بجیو پارتی بی گومان رنگ بدان خلکیه بریار خلکیه دیتنا من کمیسیون عراقی تبیا او حال حاضر ده اگه سروید سودانی بید تبیا او پروسس هلبجارتنا پریو نبتن چکو گومان های سر بیجم اندامت کمسیار آنجی انجمن کمسیاران گمان کامازن های سر کاروانا و کامازن چندین سرپیچی هنه چندین خلل هنه و کمیسیون دا چاره سر نکنید آنکو در انجام پلان و دیار کرینه خلکی هرما کردستان دا بردا بگمان ایمان خان یعنی بردا پلانیا درست کری استراتژی که تکبه هاتی دارشتن بو چندی بو تیگدانا وضع سیاسی هرما کردستان دا و ضعیف کردن و نواز کردن قوارا هرما کردستان و یا دیار یارون و اشکرا یجی کو دست درکی جیت دا یعنی بردا کردی دادگاه یاد بیجتن ابا مبریار درخست و کو من از حسکم و ابا کمیسیون یاد بریا منه و اوی کارت کند ناف کمیسیونی دا جی هر امین امد کنترول وضعی کن امی کیف خو وضع هواجی پرفه بین ادویری دا او عقلیتا مرکزیت و شوفینیا بره و پترجی راستی یاد میش که به دادگاه دا یک دادور ویتن وی چنده همیه بصابینی سر هرما کردستان به گمان پارتی دموکراتی کردستان به چنده قبیل ناکد ویری دا بله هجای دکتر وعدی مزوری شرازای دستوری و شورمنده یاسای پارلمان کردستان گلکس پاس جشن و دوباره پیروز